Yes, Phandestradini. Yeah. It's another day, Lana. Siteka banika forever young upholstery. Badilanga ma-seat covers, badilanga bo-sofa. Nalokunye lokunyendile tokubona selithamele ehlelo. Sithi behind the scenes. Siphethe bona bo-cameraman bethu. Umabuda, director. Shayina Mr. Sibanza ngalana cameraman number 2. Yeah, ngiyarola nyalo nje. Kusalungisa. Tune in and watch out. Amen. Yo. Nyalo sithaphela kushuta Phandestradini njengoba sibona ukuthi sikuphi namuhla. Yalo sesena the second part where the customer earlier namuhla angane singisini bathi siyasebenza. Okay. Namuhla ke sisenhlokodolopha yase eSwatini eMbabane. Ngide lapha eSketcha Curious ngikuthenga. Oh, ngibuka yile. Yeah. Okay. In 3, 2, go. Sesifikile ke eSketcha Curious eMbabane. Sengifiki. Singul. Oh, sengila. Okay. 3, 2, action. Kumasikhumula nemabukela emakhaya. Okay. Okay, igama lami ngingilindelwa ngwakamabuza lelinye igama lami nginomcebo uphinzele lelinye ngingangel. Yeah, sesike lo ndlela wabuza. That's a complex exam. Ngifuna ukuthatha ngayo le picture with our logo in the middle. Listen, I need a phone. I don't have a phone, I need a phone. Oh, just going on chat. Balega nana. So, Dr. Tagaman na cross when I look bese mkhasinga so ngisamkhokhela icingo ngisalikhokha. Okay. Buyela njani back? Okay, ngiyengilahleke kakhulu ukuthi password mas. Okay. 3, 2, sonata. Okay, mina ngingmakwaDemalangeni lolo washaya emateki. I-business yakhe uyiqale just like a month ago makayicala. But kuyiqala kaphi waqala kancane ngekwasha maybe liphaya linye walandela abamabili abamathathu. But ke ezumtalini yathi nani ukuthi uye complain ukuthi bengingam encourage actually. Bengiye ngithi nje wena sofuna kunyusa ama-bills emandi. But I didn't know ukuthi this thing iyaqhubeka utokhona ukuthi aqhubeke awashe emateke bami. All right, Nyalo. I need to do a time lapse because isikafula swashawo sesibili sinanzanseni. This is already processed on the first shot. So Nyalo can do one time lapse just showing also repeated ama steps but fast forward so it's my viewers angeke bore belimboyini. So sikwenda kaso. Prima kahle. Sonze shot it kahle lana simeka shot kahle. We time lapse enable symbols of already camera are already framed, so we enable it was already set from previous episodes, so the same motion ifuna same motion ita apply la. Yeah. Namhla mawalala. Situ shooter sisilala unda cake. So each and every day is like a challenge lensha, so yeah. We take this challenge. I hope it's 7 days. So yeah, chabli, cool. Okay. Mr. Lamin. You know what it is. It's your boy. Yeah. Bands with my child.
Kudlela mina ngasophile nje indaba ngombele wena fuku yaphanza ngicabanga ngale ngoma. Hey, sidlala le nyongoma manje bazisele emashere manje amouse. Sibamla banakekelayo la Phandestradini. anokumnanzi la nibiyani into shooter futhi ngobe into shooter Bamane bayisole makeup artist izombi yasebenza man. ngobe into shooter hawu Doba nje kahle kaso. yebo kumnanzi namhla sibene ilanga lelinanzi kakhulu kulibe nje experience letsite ngaloko ukuthi besicala kushutha lina emlandweni wami ekushuta I think bengicala kushutha lina so in a way ngifundzile lokho ukuthi ngidzinga ukuthi kube kanjani ngiphathe ini I-weather masicheck i-temperature itolo bebathi titoba right but ekuseni sesibona seliyana kana si-prepared but-ke ngalokuthi some umbrellas bekakhona besikhona ukuthi si-protect ema-cameras ethu because adulile. Anhla kumadini shisho lijezi naku uzophephuka ebotweni nje yasinetha lituli but nje cha kusebenzekile le ngingakusho nje ukuthi nami nje benginomnye grass cutter ngivebuhlungu nje ngibona imishini isebenza ngacabanga lo wami lekhaya ngathi cabanga sephathe ndawufuna umsebenzi nami ngalana ndanishiya shemini ngakho Bosangijuma umlende mina bona la. bajubela nje usatibule umshini isebenza ya out lina kakhulu ngiyala sekuyangena ya namhla sine challenge elitulu seliyana le labe sithi sigadze khona ukuthi kutaba neshelthanyana seliyangenela so sesineke sabela ke ukuthi mhlawumbe imishini nale impephethu ngezisebenze kahle so decide ukuthi asesime sitawubonana sengathi seliyashisa lapho khona sitawenda because nyalo sekusele ukuthi sendi interview sendi ma deliveries ize kusiphathele na i-site lem There she said. Clean said. Oh. Yeah. Nyalo sila silake kuset. Sito nangjana sito shooter babimjerewa lapha wenda umsebenzi lo muhle so ya nyalo silungiselela iset yethu. Ukuthi la sitawusebenzela khona so siyazama nje clearisha ukuze sitawukhona kusebenza kahle kungabi nivele dismissa kahle sakhe iperpendicular angle uyathi ikhumbula iperpendicular ngabe benjani hise ngayikhohlwa perpendicular igama ngagcina esikolweni perpendicular futhi kuthi into ngaphinza ngadibana nayo kwathiwa iperpendicular asisakhe perpendicular la nemnene ya ngizafuna nangiperpendicular magama la bekangimisa kabi esikoleni buperpendicular perpendicular elimadima phela ke bo photosynthesis ya hobe basibhala spelling local bathi uyabhala local ubhale lo ubhale khalo wakhe Yemadoda phuma ebuclever ngiyakutshela hayi esikolweni perpendicular vele umuntu akafuni ukubita lesibitelo ngalelo langa gamalini perpendicular line ya uma uvela ngakasikhipa la khathe classini vele kucace hayi ukuthi asitshela ngabo perpendicular ngitelana nje nginoenda namsebenzi angithanzi ngifunze perpendicular kude perpendicular la angithanzi ngile situation ngilesimo
Ame ngivele ngingabhali bita nje ecaleni igama leli ngivele ngingabhali ngiyekele konke ngithole 0/10. Hawu mntamthini Phependikhula. Phependi aphenza abe fast umuntu wakho na ke bita sibitelo. Bebathe uyathulithulisa. Yathulithulisa. Sikhona letawuqhamuka lokuthuma. Kunjani athi photosynthesis ekuqaleni? Ecanje athi photosynthesis utawuthini? Utawubhala ini lapha yini photosynthesis utawuthi kwende njani? Uvela ukuyekela isimo. Eish. Athina sidose madima thina. Bantwana balamhla sibafunze wayilesini. Umuntu aphinza into yinye. Sina besitshelwa kanye nje awu. Anzi sikhanzene silady ke thina. Madoda emhlabeni. Ngiyalo nje lana mnethu kushoda ukuthi nasikiphe libhokisi, casket. Ya, sihlale phasi. Sicabanga nangabe lasehlula. Sihambe sele kulogogo lophisa emahewu, sofuna emahewu. Sibuye la, sicalele phasi. Ansa ingaphuma la. Lihle indlela. Ngakuphi? Hala. But likufa. Okay, sithathele linye. Likufa mnathu. Ya. Sasena liPhephendikhula. Phependikhula line. It was wrong. Baba. Lona ngijamluti ngomo kaba. Funa kwendani wena uvulela stapho. Lona ngijamluti ngomo kaba. Funa kwendani wena uvulela stapho. Nombuku uvulela stapho. Siyabonga ekhaya. Okay, okay, babukeli. Yeah, but I get gift box, guys. So you pay. Accept that, guys. Yeah, when you talk about complaints, I do it all the time. Like I talk. You're like, oh my gosh, like oh my god, and then, like I think it's a habit. I'm gonna keep it. I'm gonna be keeping it anyways. But yeah, don't shoot it. So look at record. So yeah, ibalanje na get the gift box. Igama lami ngilindani kumetse. Mani ngicela. It's fine. It's a dip. Yasho ukuthi ungibani? Igama lami ngilindani. Take a dip. Bread. Yeah. Igama lami ngilindani wababani wenda in. Masithi wenda in sisho le business yakho le. And action. Okay. Igama lami ngilindani kumetse. Lingwendaku ngenda ema gift boxes. 3, 2, and action. Okay, nyalo lengiyokwenta ngiyopenda nangema matekinanga. Lawa mathulusi ami lengitabe ngiwasebenzisa kupende bami laba ama-brush ami, amaphalette, nesipepho sekusula. Okay, man, Okay. it's fine, but wakati you don't have to talk about lo. Mabese anyalo ngisopenda lapha ngipendela lapha phasi kwesihlahla. Okay. Awukhulume nje so uyonda ini Uyonda phasi Musa anyalo waqala umsebenzi. Qala ngikathaza. Ngose nje download. Okay. Ngibona athi ngiphethe amathulusi ngihamba nalo ngalapha. Yabona ube kanjani? And action. Alright, anyalo sokuqalile umsebenzi ke ngiphethe njengoba ngibona ngiphethe amathulusi ami nemateki. Ngelapha phasi kwesihlahla ngitabe ngendawo nalamateki lawa. Amanye amateki el customer lami licele ukuthi ngilendele. Okay, besikahle. Okay, sasalokwenza nambamba ngizobesa besa uhamba nalesi uba wahlekela kugcineni. It was perfect. Man, we are recorder. Yeah. Shem Jabliso, I'm happy Shem. Benga expect ukuthi wena berana loku. Kuhle kakhulu Shem iphathinyalo so table customer lami wena ukuthi ngikwende. Ngiyakuthanda vele imvo tesandla cause nami
angeke ngisho ukuthi ngitalented but nje imvoti isandla ngiyathanza but umngane wami next time he will call you ukuthi etena kutokwenda shem ngiyabonga shem kakhulu mathebula qhubeke shem wende kahle ama customer khulile kude watfola amsimbaleti moto but guys namuhla sikalogoba namuhla samsana lejale elikhulu lana sensema chocolate so it has to be lapho la logoba namuhla kuhlaleleni na yonke imvoti lumgwaja wasakhila sayaphanza wena vuku yaphanza awuvuku yaphanza kuhlaleleni na yonke imvoti lumgwaja wasakhila sayaphanza kuhlaleleni na yaphanza Wahlala expectile njenge-chair lenesisu change isibalo let them expect from you namhla siphethe amahodo hamba nasondo Phandestradini season 2 watch out bathi yonke indvodza idla umgwaja wesagila sayo lokhu sikubita ukuthi kuphanda estradini ngenda emasamusa ngenda ibhizinisi yekuthengisa ama-chips nemaveji letinsimbi siyadibutha sihambe nato sipiyise ka-scrapyard 10 malangeni kuthi discount hey good the hustle is real kwamele sibeke iplate etafuleni it's the survival of those who hustle anga overload imphathi wami eloko maphoyisa kwaphose kwangithatha ngi-overloading nguwena uthenga kuwena ubuke wena uthenga ubuke wena ufuna ngibuke yebona bra mntakuyisa ayibhiliki babe Tani malanga chocolate. No mfo ngithethe ngithanda lava ngicala kabusha nangilava bokos. Usafaka na 20 rand. Temnet manje athi lo gifted kiko kusebenzisa utakhona uphila ubeke singwa etafuleni. Mina sengimelele umngane wami bese sihamba sophanda. Shemo ngichasha maye mahle ebonini. Ngafuna ukuthi le project ingawa ngikhona nami ngoba angisiwe umuntu othandza ukuthi info ingafa ngikhona. Kule life lesiyakeyo umuntu ngangemuntu kuyafuna at least abe nawo 3 ma skills in life. Mina ngibonga kakhulu ngoba solo ngacala kusebenza lo msebenzi abadinga ngingumsupport labantu. Ngikuthathako ukuthi sicela kakhulu nje le youth nje especially kulesikhathi sanyalo letikolo lekubuyinkinga ukuthi tichubeke kufunzelwe emakhono kufunzelwe imisebenzi yetandla ngicale ngekhathi correctional service kude ke officer lebelisifundisa lokho besifundisana soda mina ngakufundiswa lijala kamyenda senhlangano bathi ngidumiso Bokahle lana soko bokahle la ya. Sidlelesa. Yebo ba. Number 1. Uyabona ungayiphasi kakhulu kungaze kuphuma iplaster. Ya ngavela iplaster. Ya. Sela yebo ke ba. Sabe nga expect something so professional. Kufanele vele sicaphele emakhala nekinga. Awuthenga phela nama hot dogs lana 10 rand. Sisebenze ejala elitsala Nkosi yami liphande estradini